Question nou ta pose jodi a, se ki efè prodwi ki posesyo fè sou sante yon moun. Nou salye tout moun, nou di ou bienveni sou chanel Conseil Santé AKMJ. Se toujou an honor pou nou fè ti koze avèk ou sou zafè la santé. Jodi a, kom ou tan de suje a deja, nou pal pale sou manje prodwi ki posesyo, koman yo afekte santé nou. Nou konen manje ki posesyo, sa vle di yo ajoute bagay chimik la dan yo, yo ajoute plus sel, yo ajoute plus suk, yo ajoute plus gres, so yo ajoute an pil bagay diferent pou fè manje posesyo kapab non selman rete dure lontan, men tou on quick vini mbalo, vini mpran, vini rapido presto. So, nou oblige konen jan de bagay sa yo paske yo important sito nan moun da viv konya avek an pil maladi ki de yo a. Avan antre pi loin, m'a mando tan pri, s'il vous plaît. Fèk mwen wè alrive la, m'a mando lot kado ke abone sou chanel la pou mwen tan pri. E puis, patajel, like li, kite komantè, et puis pese cloche notifikasyon pou nou ka jwen notifikasyon le nou mette video nouvo nou yo deyon. So, bagay sa yo, mwen sot cite la yo, se bagay ki afekte sante nou an pil. So, li important pou nou redwi ou bien elimine ou bien pa pran du tout jan de manje sa yo ki genyen prodwi chimik la dan yo ou bien manje ki posesyo. Paske lò pran, par exemple, nou tout nou nan kondisyon nou konen ke nap toujou, peut-être on fwa, 2 fwa nan semen nan, nap toujou jwen yo manje ke nou te ka manje la dan, ki te ka fè pati manje sa yo. Men sa ki esensyel, se ke gen moun ki fè tout vil ou bien ki fè an pil fwa nan semen nan ap manje prodwi sa yo, ki pa bon pou sante nou du tout. So, kom yo pa bon pou sante nou, paske nou konen sel sal ka fe, nou konen pil gres sal ka fe, nou konen lot bagay yo mette nan ingredient yo, sa se gro yo, met lot bagay yo mette nan ingredient yo, koman yo afekte nou. So, prodwi sa yo li important pou nou diminye la dan yo pou evite yon seri de gros maladi entre nan kon nou, tankou maladi suk, maladi tension, maladi diabet, ou bien maladi cardiovasculaire, jan de bagay sa yo, li important pou nou evite yo, en fason pou nou pa gen maladi sa yo. Nou kapab manje bagay ki pi bon ke sa, par exemple, nou kapab fè manje la kay nou, ki trez important, manje bagay tankou poisson, légumes, et manje fruits, végétab, bagay ki ka ede nou rete en bonne santé. Par exemple, li ta bon si ou jwen ou yon moun bola kay, par exemple, nou kon wè bola Rio, gen yon seri de moun kap van, et surtout aux États-Unis, yap van mango, yap van figmi, yon seri de bagay, sa ou se bagay ki grandi nan ti jaden yo gen lokal, so manje sa yo pi bon pou n'achete yo, ou liyo pou nan l'achete bagay nan stok, nan seri de stok surtout, ki soti bien loin, ki soti an ban pil prodwi, et chimik pou pousse yo rive kote yo ya. So, bagay ti manje lokal sa yo, se takou même ki te fè ti jardin de la kayo, et puis jardin sa li vini fè mayok, li fè poa kongo, konya wap joui bagay sa yo, so li important pou n'achete bagay nan men jan de moun sa yo. So, mes amis nou, sa nou manje se li nou ye. So, fok nou evite konsey de bagay pou sante nou ka rete sante robuste, pou nou ka gen bon sante. Sonje li important pou fè bagay sa yo, jan wèm zo la. Pa manje, trop manje ki fet nan ki posesyo, men pito manje ki kuit nan chodje la kayo. Par exemple, on lot exemple akor, sou ale ou achete 11 ki deja bouyi nan Walmart. Yo vend yo tout bouyi. Ou pou deja kones 11 ki deja bouyi, pou rete bouyi, pou rete nan bon kondisyon lo rive pou jwenni 5 semen apre, fok yo mette yon seri de bagay la dan pou rete kon sa. Men si se ou menm ki bouyize a la kayo,
ou manger le même jour, li pa ganyen pour qui ka déranger ou. Pas vrai? So, m'a demandé nous temps pris et abonner sur channel là. Non seulement abonner sur channel là, suivre moi dans Facebook, dans TikTok. So, moi tout côté, allez suivre moi et puis abonner sur tout channel moi yo, s'il vous plaît. Je remercie infiniment de ce côté pour un petit temps pour te tant des vidéos ça, regarder vidéos ça. Je souhaite que bon Dieu bénisse et je souhaite vous passer une très bonne semaine. Merci tout le monde.